awusikota kunipfuna baba mbilekuni yojoa kutlula mpimo awusikota kunikomba ndlela aye mama hayi Ntsumi malume Ntsumi leswi nga mi nga Ntsumi mi nga Xikwembu siku la swo ka mina wena mapoto pfukele hi vona va kuendla kodring kumbe leswi ku nga na makona kule ku endla kodring na loko mi endla kodring meri na yena beta hi joyina Burel but mungo ba ku nweni hi nomo ku hakhafu ya vula ku nga zimi no hi nomo a swa fana na loko ni chela ndatlheni na nomo nomo le to va ku ntsena na wena mo tsutsumisa va ku kota ku ne vona kala ya sini na Matsonga swivula ku na wena nga yi maretele musitele vetiye ivaroshe la minda chefela ko drink leyi Matsonga slaka vo to yi fuma mun lombanya khapu ke chelanyana khaptala ka ta vaki ta vaga tala kaya ti vhakeni a ni ri ku na lockdown ta xava yini la kaya ku va na yona ntsena so ko va ku loko ni ku ti vhakeni until ku pfuriwa lockdown ku hi nga ta xava tikhapu mun lombele chelanyana ke kota ku nwanyana eka mbyina leyiwa leyi nge koti ku mi lomba la ku cheleliwa corona ni hava corona mina ni khohloni a ti corona khoma lava khohlola a ni ve loko khohlola na corona I'm sure na mina an tshembi ku vona mina ni nga vona mara Matsonga mani voni kodring ntala good mo beta me a surela le ka wena loko mi tsaka dita Matsonga lesha mbere ku Matsonga ambani ma byela Ramaphosa kumbe lava kodring ni ye nga fana tiro mun famba nge mi mo baya kahle eta mbona Ntsumi okay baya kahle munga mo mlavona ku Jesus sila vona kodring xi xa byela Ramaphosa